faitauina sina mai ma le afioga le atua ia i fai ma fa'afilo'ina i lenei afiafi o le atua o le tatou malu ia ma lo tatou malosi fai o ia fesoasoani silisili i puapuaga mea le tatou te lē feafeai pe a fa'aliluina le lalolagi ma luluina mauga i totonu o le sami pe a ta'alili ma sousou ona suasana ma fa'agateteina ai mauga i lona mauluga ma ia upu o le afioga le atua i fai ma'ao le fa'afilo'iga ma'ao le fa'atalofa atu ai fa'afili atu ai le mamalu fa'amateifia le galuega aoao fa'atalofa atu i lou suga le teitai aoao pasauili le falutua ma le nofaalu ia le atua o tatou aulia mai foi lenei afiafi ma isi lenei aso e fa'aupopo i aso faitauina o le seifua ma le tatou ola fa'afetai le atua o lo mauluga pea le agalilei ma le olofa o le atua lo lua soifua o ga ua teitei ma le galuega le atua fa'afili atu ai fo'i le felautusi aoao paselia feta ma le faletua te ualoa pasau itualagi ate tanuvasa ma le faletua ma le aina ia le atua fa'amaloi o lua tiu te fai e maisi le taʻitaʻi ma tagaluega ifia ma le tagaluega ifia o folofa atu ma fa'atalofa atu i le suafa manumalo iesu i lenei afiafi e fa'agaloina fo'i ia tamā foufoutua feafeʻau malōlō manumalo ma faletua malōlō manumalo le galuega aoao fa'atalofa atu i le alofa o le atua maisi le mamalu fa'amateifio ma tagaluega mai lava i mau tetele se o i mau aiti ai le agalelei ma le alofa o le atua i lenei afiafi e fa'agaloina fo'i si o tatou atunuu o Samoa potupotu i tupu ma tamari faletua ma tausi maisi e sa'oao au telefou maua pe le amanoa e fa'alogologo ma fa'afofoga ai i sauniga e le taeao ma le afiafi o folofa atu le suafa manumalo iesu i lenei afiafi fa'atalofa atu i le alofa o le atua i lenei afiafi le afiafi ia o le atunatu loa le amanoa ia mo le pese ua saunia le aofi pese
wao fai tātou te tala. Yo wa ue no mātou ta mai o rilani, ia la wala ufio i le fiafi. E yaso sa ta ape lo nuu malau whanau i tu e whao ni le ke lope. Au auna mga lulu ai i tiuti o whai wa lo fulima i masani ai. Whaftai sa e malutia le nātou whafo ma mātou whale. Le fiafi o mātou mai le rie mātou ti tāpua i atu fo i ate oire le fiafi ale lo mātou whalogo i o fionga. I saunia mtape na i pei mātou le rie. I le ngato mo ngā ruenga le rio mo mātou ti au auna i ate oi. A sini mai whamoe moenga i leola e whamara. Whamiro rātou whafonga mo mātou whalogo. Mai lau ne whinga ruenga mai mai whatau wa i whaneuina o tuspa ia. Whamiro fionga le rie. Ia i lo suafa Yesu e whamau lau. Amen. Mo le whiau le tua le ia fiafi pos whamarasinga. Mo oi mau le ia fiafi. O le tusi o Timoteo lo mta ape wha. Foi pesfu. I whai mamatua le whiau le tua le ia fiafi si whamarasinga mo oi. Ia lava se mea lo tātou iai. Tātou ti tautua i whiau ma le ngā rue ngā lea tua. Mai le upo Timoteo whāro whapaiva whapesfu whai tau. Paulo no nā tarifa le nganga o Timoteo. Mai Paulo ia Timoteo e moni lava le upu. Le upu, le afionga le atua. E whamai le whamtaranga le apostolo ia Timoteo e tatau o na tātou matu atalia. Talia le upu le atua, e whina ngalo le atua. Mai le Paulo ia Timoteo, awa o le mea lava le tātou te ngalu e. Wa upu le anga hina mai fo i tātou. Ai tātou te whaamoe moe i le atua soifua o ia o le whaaola o tangata uma. Le atua o ia o le whaaola le raranga. E whai mai le upo le apostolo Paulo i le fiafine nei. Ai sinina i e. Ai sufiti whai poiva. Mei u tatalo Yesu, mei o te le tatalo o le raranga. Ai o te tatalo mo i nā tau whapitola na e fōa ina mai atea o i te ngata i o ta ngata whaatua ta ngata e tali tonu i le tua ta ngata e au le mewhai mai a Yesu whaperelo po Yesu le apostolo Paulo i a Timoteo tātou te whaamoe moe i le atua seifua o ia o le whaaola o ta ngata uma Yesu na mariu Yesu mo le laulani a whaperelo po Yesu le apostolo Paulo a sirina o e ua whātuatua. Whautuina le whaamarasinga i le neia fiafi. Sister, whaamoe moe. Ale o tua le whiau whamataranga le apostolo Paulo. Mai Paulo ea Timoteo. Timoteo, o le mea lea tātou te ngaru le ai. O pule hanga ina i tātou. Ai tātou te whaamoe moe le tua seifua. Whautuina le whaamarasinga le neia fiafi. Lava se mero e tau mo tātou ngaru e. Sister, whaamoe moe le atua. Ngata hona, o le atua soifua, o le atua lea na tausia rou whafo mo le tātou le whanu. A le whai mai eile au tua le au o le atua le nefiafi. Whaamoe moe la i le atua soifua, au te whaamoe moe tangata. Au te whaamoe moe i au loa. Ta mawa hinga ro yate oi. Futi whaamoe moe lo tō mua malau whanau, e te whaamoe moe o i le atua. Nanga o le atua soifua, o le atua ona. O le atua e marutia le urwhafo mo le tātou whale. Mai le orfisile te tala inai, le whiau o le atua le nea fiafi.
Ngana fa me Paulo ya Timoteo o le mere tato te ngamre e upuleanga hina i tato. Ai tato te fa moe i le tua sifu. O ile na te fa moe ai i le ne fia. O ile na fa moe ai la ukadesia. O ai o fa moe ai la utanga. O ai o fa moe ai na wenga wa. O ai o fa moe ai o e lo toro ma fa na mo ai. Ai se ya e upuleanga hina i tato. Ai se ha fo i tātou te ngāru e. Mere vai ngā mua. O le au le tua ni ne fiafi. Tātou te wha moe. Wha moe i le tua se fua. Salamu tōru whako sumari lua whai mai. O le nuku e wha moe le tua. O ta ngata e wha moe le tua. E whai le tua mona tua. O le nufo i lea po le karesia le tua. O ta ngata ua filifilia le tua. E whai mona tofi. Ma fuanga mele vaenga momua. O le nuku wa tua ia yo. E wha moe le tua se fua. O ame uma. O lo e manatu iai. O mea te le mawhaia. O mea tātou te le mawhaia. Ai tātou te mawhaia. Ina ua tātou wha moe le tua se fua. Mai salama ruspuru fitu marvalu. Vita, ele ngato bisi o lo tau i kariota. Mea si whanga nei o mea tau au pengai. A o tātou ta ngato le tua. E tau le suwafa o Yehova lo tātou tua. E a mai le newa yasu. E a mai te tonu whawhinga rue nga whamata o e tau le suwafa o Yehova. O e tau le lei o le tua. O e tau le upumoni le tua. Whamere upo le tua. A o tātou ta ngato le tua. Sistek le aingo le tua. E tau le suwafa o Yehova. E puno nou fo i tātou. Tātou te tuilua. Ma tūtu mau. Ngato le tua. E tūtu mau. Meile vai ne soai. E le whanga e tia. E tua seifua. E le whanga e tia. E le popore vale. E le fifefi vale. Ai tu mau e whanga vau. Saramo se rau lima whe momoa. O e o e whaalango lango ia Yehova. E whaapei o le maumo si ona i rātau. Mo whaatuse le tangata Kirisiano. Mo whaatusa i le tangata e whaatua tua i le atua. Po ati ngā, po awhinga tā, po le ale pesi mai, o whaamai o mea umore sui fuanga mo le oranga le nei. Ai le whaanga e tia. Ai whai mai le whaamata langa le upo tāvita. E tu mau e whaavau. Ma fuanga le nai tātou te wha moe i le tua seifua. O ta ngata nai wha moe le tua seifua. E le whanga e tia. Ai e tu mau e wha mau. E ale tau whai le whili maana au. E le peti e le seifua au au na ma le seifua tau tua. Mai whau ta langa le upo le tua. E le whanga e tia. Ai e tu mau e wha mau. E lono lua whai mai o ta ngata ia. E wha tupu te le hina le ori o. Tau tu mau tātou wano lofa tu mau ia Yesu. E re ngata i te tūtu mau. Ai o le lofa tu mau. E haone i le lofa tu mau ia Yesu. E whaatupu te le hina i pēa lo ori ono. Filipi mo moro rima ruono.
Apostolo Paulo kalisi Filipi o mauti nore ni mea ni atu Filipi ya o te tu mau Paulo ta te tu mau fatasi foi uma ina ia walu o to ma ia fia le fatu tua fia upore tua fia le tua mana o pumon bele foi por suma e fa topu te na hiro to o poa fica tá poa tinga poa me fiso ina le fai nga langa le ore tua par fa na ore tua e a o ina ye lo fa tuma e a o na ye le tuma pe mai e fa tu putele ina le ore e fa tu putele ina le fia ya che riso Yesu mai tu se fese ono lo su toro lo su fa ye le au uso le manuia male rofa a to le ia fia feliciste mai se le tatu ai no fa loro mai la apostolo Paulo ti si Efeso ie a uso le manuia ie le rofa ti tomo ai ore tua ie mal fa tua ie tua tama e rofa tu poa bonga poa van poa fita au nga luega le tua i se tafa o le nei ki lopero e tau tua me ora ia mai le upo le tua ie le fa tua mai le tua ma le lofa tu no le tua a toa ma le lofa tu ma e ngate i tu ma e le fa me tia a i tu ma e iai ma lofa tu ma fa pe i me lofa sistem i ai no le tua e ngalo dua au le tua ni ne fia Yesu e ino sia o lu pumoni e o pure nga ino e ono sa pati o le tua mai fa mteranga tisi luka e ono lu ton abu io to e o pure nga ina oe e o pure nga ina le sistem ono le avino le fe au monetara le leio le upu moni Yesu le upu Yesu oe amu ia oe te amu ia le sistem amu ia te ngata le tua te ati nga ina te aitangia e te ngata ono Yesu monetara le leio yo o an whaaleanga mai lafo mai upu matalo whaaleanga ina lo i ngoa hei oi o se mea leanga mai le upu Yesu io e pe ai tangia ono Yesu monetara le leio yo to ori e aso monetara o e fio ma Yesu ma yo to oso ma le fia au wa o ile langi lo to taui mai fa te langa te spia e upu leanga ina o e le lalola ono o le sa e le au ba lona to ta u le tua vai tu ya te ia vinga e ora ngelo no lupa upa per dia ai te e ora ngelo to ai se ta se i for ban fe ai ma lona fata gat e lo ia ma fo ngana i si ai o e mo pure ai no e le ngata o sa patia sono fitu le tua o lo tau si o tu la fo si fono le tua atoto te au ange
e o ale upu le pa amaro fa mtana ina le upu lilo ale o tino o le manu le tua e upu le anga ino foi o ma ino si ino oe mai fa mtana nga tuspa i ofa amu nianga i ale taula e upu le anga ino foi o e tangata ma fuana fa mai fa mtana nga upu le apostolo polo i a Timoteo o le mea le tātou te ngaru e upu le anga ina fo i tātou lua Timoteo tōsu tasu lua e ino sia loka le fai pui sasa fia ai fia i pole le apostolo polo i ekaresia e fai mai le apostolo polo a Timoteo na o manu malo sa au tau le tau le nei e o i te gata o sa wanga ma mea e ti ngā na o mai fai mai le apostolo polo au e te pole na la vea i le tue na mea ua mai le apostolo polo le a fia fili nei o i lātou uma e loto ina no nofo ma le ami o tua i a ke risa Yesu e sawaina o i amu ia o pe a sawaina o no o le whiau ma le upumoni le tua ma te skulu to rua to ronu o le nei ma fili o rai e hao nei ustai le upo le tua ma e moli tu langa au Yesu ma le upumoni le tua ma le whiau le tua ma le upo le apostolo polo i a Timoteo e ino sio e ma upo le ngai a fai mai Yesu tu so mate e fai oi ma fili o lo aina ma le a ingo le tua le ne e fiafi ma e ngā moli o le whiau le tua le ne e fiafi ai se a tātou o le ngaru la ngai te fia iai le langi ma le ola e whakama e aru fai atu i tonu wa vai ngai tele mai pōre a Timoteo e le ngata e whakamoi moi le tua seifua e upure anga ina oi o na au ma ngā lue ngā le tua ai tātou te ngā lue ngā lue ngā le tua aisa le anga re maa lo le tua e lo upu mo moko ni te wharu spolu a wa o le maa lo le tua e leo le upu a le maa losi te le taimi e le whaia ngā lue ngā le tua le upu ma le motu e whaatino le marosi le ala marosi wa watu e le tua i ati oi mai whakatalanga tispai e tusa ma le au nanga i ati oi le anga le maro le tua le te aruai e le o le upu ma le motu ao le marosi ma fuangana me le fisini ma e ngonu le aise a tātou te ngā lue pēa i le ngā lue ngā le tua kolose mo mono sumariva male mana apostolo Paulo le karsikolos mere tātou te ngālu fina finau e tusa malana lama ngā mea mea oe whiwhi au ma te ngata whai ngā le tua tui e ina ti a kono te ngata rotu mai whamataranga le apostolo Paulo i a kolos o lo ngā lue lava i to tonu i a tea male mana mai leru mai ngā so ai ia whai oe ma au na e a tia ngata au ona
e te atia e le tino ke riso fa ko suma le lua ina ia fa to ina ina au pa ia la to te fai e na wenga wona ia tina e le tino ke riso fa pe I mai lo wa tina ino le tino ke riso to le karisia le tua la le karisia le tua o le tino ke riso ia fai o e matia e fai o e mativero e te atia e le ngate le tu fa le nganga le tu tino le wenga le tua ina ua e wha ato ina e aupa ia e tua. Mai krose mo molo su tolu lu su wha. Ia hingo le tua, au le tua le ne fiaf. Ia fai oi maatia e le tino kerisa. Le apostolo Paulo o te oli nei mea o te tingai. Ona oto. Aisia, o te wha atoa foi lo tino o mea o te toi, puapo ngā kerisa. Ona o rona tino. O le kari sia lea le tua. Mai tu se marake tolu su ono sifuru. Ia maua le tau. Ia ingo le tua, e pelo le tua le ne fiaf. E maua le tau, ma le mea na whorwhoina. E au mea so e fio ma Yesu, ma leupo Yesu. E loa ili ese o le ami o tonu ma le ami o le ana. E loa ili ese o le wa au nei le tua, ma le wa le au nei ate ia. Wa ani mea le leo e whaia ma le ngā ngā le tua. I le manatu le tai au mea so e fio ma Yesu. Ma leupo le tua le tu se e pelu skuru to lima to luona. O le mea le au. Ista ki le fia frine. Wa ngana fa tuina le au le tua le fia. Fa moi le tua se fua. Ai siame upura ngai na yo. Upura ngai no o ono le pumoni maritala le nei mai au le tua avina. E le ngata le lota au le fia. Au lungo o ken I va henga uma na ua nai na o teta. A fua upura ngai no o mai no sio. Ono Yesu maritala le nei. Ele vai muri ai siame tatou te nganu e langa ia tatou maua le tau ma le mea na whawhaina. Ele la apostolo tu sepe au le la whae lo tau whamarosi sistem. Wati ngā mo whekata wo mai I wha mai lo tatou iei pēr so ino le nisi whanga ma le neura ma le upore tua sistem au le la whae lo whamarosi. Langa wai ele tau I e tene. Hale tau Wow, ngā ia te o tau no sa, on sa. Rupo Yesu wha maoru ia si o reoti. Ona e maua reo re palo e ora. Au le la wha I lo o sa. Au le la wha I lo whamaras. Ia mau e o tau le mera whorwhorai. Te a uma ona whaia o tau le whina ngaro le tua. Re rupo whai po teo sumare fitu to I titi la. Ona a fio mai lea. E le mariu mai. E le fatu ai mai na fa. E ingo le tua le ne fiaf. Me le tua le au le tua le ne fiaf. Fa. Me disi fa. O te fa mo lo poto mo lo ata mai.
o te fa mo mai fa na mo lango o lo te ba ai mo ia te oi o te fa mo i me yo vi inga ale upo le tua le fia fride fa mo fa na mo lango i le tua si fua na o ka resia fa na mo lango le tua na o tanga wenga fa mo le tua si fua na wenga wa fa mo le tua si fua ai sia ele upo le tua tu i titi la ona fio mai le mai ele fa tu mai fa le tua na wenga wa ele tua te ia apa suwiri mo a pera romanos ele te inga na wenga wa fa ia fe lava se tafore ni ke opero i tau tua me one e lo tu fuori na ele upo le tua la apostolo ai sia me tatu te ngarue ai sia na ga ye tatu mo le tau ben for ina le tau ma se fio ma Yesu fa pe fo fa auto ma tu ri nei mo le ma tu fa te talia le wa fio mai ele Yesu le o le li ma fa ma o lu fa mai le fio ma mo o ri nganu ya te o le tau ma se fio mai lua a bioton ma le bioria ni lo ai le na o ma le o ya ko mo yo te wa o fa yo ta sta yo va o ma tu to mai na ma tu fa tai le ni fia fa tai lo upo fa tai lo fio o ma tu fa lo wa fa o si bi o ma tu lo to ni e o ni ma tu fa mo fa no la so ma tu pot e ma tu fa mo ya ti la o fio le tu si fu o le tu ola o le tu e o ni ka wena e foi ra o ni la fo no ma tu fa maros ai ia ma tu o sai pere li wa we ta pere ina e tau ile na te au ya si ti fio mai si ti a e ma tu le ola e fa ia le ai ko pere la lo la ya tu si sta na ba no te ia o le fa tu o mai si o la ia lo ma tu fa na si e pere o ma lo mai le lo fo mai ya tu si le lo te tas si le fe alo fa ma tu ti tu ma we pere li o ma tu fa si le au ma lo ngarwe o yo o le ta au le asi te fio me fa ia foi fa fo ma fa lo lo ti lo ia lo fio ga li ia lo sua foi su e fa va una amen.